akitata yakimama amatoko yezindumba kyambote kieno wa onkonki mbokanga wa mono mwana Kongo edi mvovanga vo oduki diavata otata yowa ni lolensu wabokelo nkonki oyandi kuvo yunalubokelelanga munandinga mputu onkonki oyeno kuvo dekretu presidential omono onkonki wabokelo kwa tata yowa ni lolensu ntantu tunayandi tunuana ngayandi nkumbwa ntantu kuvo munamputo yao kuvo coronavirus akako kuvo COVID-19 evua kanso ntantu o kemonekanga ko ambuta kuvo ndona osueka mene uluti di munangangu wao etompe munanuana yandi otata yowa ni Lorenzo kavovelevo oyetompe tusuama tukala Mona Zi Nzo ketuvai kiko akina voyandi suama kasueme ndio natunuana ngayandi oyetompe tusuama lumbu 15 kuandika kaisidi tusuama kueto Mona Zi Nzo kuvai kiko suama kala munanzo waku kadio ndiono ombengi tunuana ngayandi kemonekanga ko oyetompe ketumone kiko kala munanzo waku kuvai kiko ongeo kondelwe matu olembi guanga emasola ifoma baki di pureto baka wiluwe obaka pureto zaku matadi di kuwako omono kivai kako mvuende munanzo wame ekumavo ombeni tunuana ngayandi o COVID-19 evua oyandi wasueka momono pensueka bene kivai kako ngiele kuti matadi di kuwako